Ikiganiro gikomeye cyane tugiye kubagezaho tubasemurira mu rurimi rw'ikinyarwanda aho Bojana Kuribari Umunyamerika ukurikiranira hafi cyane ibijyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi wagiye agirana ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba AFC M23 kanagera no kuri tere ahakomeje kubera kugenda habera imirwano aho yaganiraga n'umwe mu bayobozi bakomeye muri AFC M23 ni vice coordinateur wa AFC M23 Kaniki wakurikiranye ibijyanye n'indwara ya Ebola akaba ari Umunyamurenge ukomoka Iminembwe ndetse akaba abaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka myinshi. Dr. Kaniki rero aramusubiza byinshi ku mirwano yo muri Minembwe ndetse n'ibijyanye n'icyorezo cya Ebola yasobanuye neza mu mizi akavuga uko bakomeje kugenda bahangana nacyo. Reka dutagire n'ikiganiro gikomeye cyane cy'abantu bazi ibyo bavuga. Kaniki, good morning. Good morning. You are the Deputy Coordinator of AFC M23 and you lead the Ebola prevention and response efforts in AFC M23 controlled areas. Mwaramutse muri umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 kandi muyoboye ibikorwa byo gukumira no kurwanya Ebola mu bice bigenzurwa na AFC M23. Mufite imyanya y'ikirenga PhD mu by'ubuvuzi bw'imiti pharmacy mwibanze ku cyorezo n'ikwirakwizwa ry'indwara epidemiology mwakuye muri kaminuza ya Colorado Denver. Niyihe miterere y'icyorezo cya Ebola iri mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri iki gihe kandi mwadusobanurira uburyo mwakiriye kandi mukitabira guhangana n'iki cyorezo muri ibyo bice mugenzura. Kaniki ati murakoze cyane, reka mvuge ku bice bigenzurwa na AFC. Tugenzura ubuso bungana na kilometero kare 34,000 butuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 14. Twakiriye umurwayi wa mbere wa Ebola ku wa 16 Gicurasi avuye muri Turi. Twahise tumumenya binyuze muri gahunda yo gutanga amakuru yihutirwa ku ndwara zikekwa. Ayo makuru yaragenzuwe kandi aremezwa. Nyuma yo kwemezwa n'ibizamini byo muri laboratoire ko ari Ebola, uwo murwayi yahise yoherezwa mu kigo cyihariye kivura Ebola aho yahawe ubuvuzi. Twagaragaje abantu bagera kuri 255 bahuye nawe kubera ko yari yaturutse muri Turi azanye umurambo wo gushyingura Igoma, ariko umurambo ntabwo warishwe na Ebola. Kubera umuhango wo gushyingura ukurikije umuco abantu benshi bari bawitabiriye, bityo haboneka abantu benshi bahuye n'uwo murwayi. Twafashe buri muntu wese wabonetse nk'uwahuye nawe tubiha agaciro gakomeye. Twashoboye kubamenya bose tubashyira mu kato, turabakurikiranira hafi kandi amaherezo icyorezo ntikigeze gikwira kivuye kuri uwo murwayi wa mbere wari waturutse muri Turi. Ibyo byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyepfo twabonye umurwayi wa mbere kwa 20 Gicurasi nawe yari yaturutse muri Turi, yari amaze kurwara akiri muri Turi aza ageze mu gice cyacu nko mu birometero 45 uvuye Bukavu, yagiye kwivuza ku kigo nderabuzima cyo muri uwo mudugudu. Icyo gihe nibahise bamenya ko ari Ebola kugeza ku minota ya nyuma y'ubuzima bwe, ubwo yatangiraga kugira umuriro uvanzemo kuva amaraso n'ibindi bimenyetso byihariye biranga Ebola muri ako gace. Nibwo twatangiye gukeka ko Ebola yari Ebola, dukora ibizamini ariko igihe ibisubizo byasohokaga uwo muntu yari yaramaze gupfa. Twahise tumenya abantu bahuye nawe dutangira kubakurikirana ku bitaro no kubitaho, kandi muri abo twaje kubona abandi bantu 2 banduye Ebola barabyemezwa kandi bahabwa ubuvuzi. Muri rusange twagize abantu 4 bemejwe ko banduye Ebola, umuntu umwe yarapfuye naho 3 barakira. Kugeza ubu nta bandi bantu bagihari twakomeza gukurikirana nk'abahuye n'abarwayi, ariko dukomeje kwakira amakuru menshi y'ibikekwa ko bishobora kuba Ebola
kuko twateguye abaturage n'ibigo nderabuzima kugira ngo bahite batanga amakuru igihe cyose hagaragaye umuntu ukekwaho Ebola. Nyamara kuva kuri aba barwayi ba mbere babiri nta wundi murwayi wa Ebola turongera kubona, ariko kandi tuzi neza ko icyorezo kitararangira burundu. Turacyakomeza kwitegura mu gihe hashobora kongera gutangazwa undi murwayi uturutse mu majyaruguru y'igihugu. Bujana kuri bari yakomeje baza Freddy Kaniki. Hari bamwe bavuga ko guverinoma ya Kinshasa isa n'igabanya uburemere bw'iki cyorezo, ivuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamaze kuba ibyorezo byinshi bya Ebola, kandi ko iki ntaho gitandukaniye n'ibindi byabaye mbere. Mwemeranya niyo mvugo kuri mwe? Iki cyorezo gifite ubukana bungana iki, kandi n'izihe ngaruka zishobora kugira ku bindi bice bya Congo no ku bihugu bituranye nayo muri aka karere? Freddy Kaniki ntekereza ko iyo ari imvugo ya politiki kurusha kuba ishingiye ku bimenyetso bya siyansi. Iki cyorezo kiratandukanye cyane n'ibyabaye mbere. Mu bumenyi bw'ikwirakwizwa ry'indwara hari amagambo abiri ingenzi: kwihutira gufata ingamba no gukora ibintu mu buryo bwuzuye. Impamvu iki cyorezo gitandukanye nuko habuze kwihutira kumenya abarwayi, gukurikirana abantu bahuye nabo no gufata ingamba zo kugenzura icyorezo hakiri kare. Iki cyorezo cyamenyekanye kandi gitangazwa nyuma yaho abantu 80 bari bamaze gupfa, kandi abandi benshi bari basanzwe barwaye mu baturage. Igitsinda rishinzwe kurwanya icyorezo ryatangiraga gukora no gukurikirana uko gikwirakwira. Twageze kandi n'ubu turacyabifite imyumvire y'uko twirukanka inyuma icyorezo kimaze kuturusha intera. Mu yandi magambo, twirukanka inyuma y'icyorezo cyamaze gukwirakwira cyane. Nta kwihutira gufata ingamba kwabonetse kuko abantu bakomeje gupfira mu miryango yabo batageze no kwa muganga. Niyo mpamvu muri ibyo bice urupfu hafi ya rwose rufatwa nk'urushobora kuba rwaratewe na Ebola. Ntabwo bishoboka kumenya no gushyira mu kato abantu bose bahuye n'abarwayi. Bityo rero twatakaje ubushobozi bwo kwihutira gufata ingamba, tunatakaza ubushobozi bwo gukora ibikorwa byuzuye kandi bikwiye. Icyo gihe tudashobora kugenzura, nicyo gituma icyorezo gikomeza kwandura. Niyo mpamvu bigorana cyane kugenzura iki cyorezo no kugira icyizere ko turi kugitsinda. Ibyo bituma icyorezo kigorana cyane kurusha ibyorezo 16 bya Ebola twigeze guhura nabyo mbere. Bujana kuri bari yakomeje abaza Freddy Kaniki muri kiganiro ati, hari ibitangazamakuru bivuga ko impamvu mwashoboye guhagarika ikwirakwira rya Ebola mu bice mugenzura ari uko mutigeze mugira abarwayi benshi. Niki mwasubiza kuri icyo bavuga? Freddy Kaniki ati, mbere na mbere nishimiye kuba twarashoboye guhagarika ikwirakwizwa ry'icyorezo. Uko umubare w'abarwayi waba ungana kose, buri cyorezo gitangira ku murwayi umwe. Iyo umurwayi wa mbere atitaweho neza kandi ngo acungwe uko bikwiye, indwara itangira gukwirakwira ikabyara icyorezo, kandi ni nacyo kidacungiwe hafi gishobora kuvamo icyorezo kibasira isi yose, pandemic. Ibyo twabibonye inshuro nyinshi. Uko ushobora guhagarika icyorezo hakiri kare niko birushaho kuba byiza. Twe twabonye kugihagarika nyuma y'uko habonetse abantu 4 gusa banduye. Ibyo byoroha kuko muri urwo rwego uba ushobora gufata ingamba zihuse kandi zinoze. Iyo habonetse ikibazo gishya uhita ugifatira ingamba ako kanya. Nanone ukabasha kumenya abantu bahuye n'abarwayi, ukabakurikirana ndetse ukabashyira mu kato hafi ya bose. Igipimo cyacu cyo gukurikirana abantu bahuye n'abarwayi cyageze kuri 98%, kandi icyo nicyo cyari ibanga ry'insinzi yacu. Iyo tutaza kuba twariteguye neza ngo dufate ingamba zihuse kandi zuzuye, twari kuba twaragize abarwayi benshi maze ibintu bikagenda birenga ubushobozi bwo kubigenzura nk'uko byagenze ahandi henshi.
ndabizi neza ko gukurikirana abantu bose bahuye n'abarwayi ari akazi gakomeye cyane, ariko kandi iyo dutekereza ku ngamba z'ubuzima rusange zikoreshwa mu kurwanya icyorezo, ni ingenzi cyane kuzihuza n'imiterere y'abaturage. Tugomba kumenya imibereho yabo, uburyo babayeho, ibibazo bafite, hanyuma tugategura igisubizo kibakwiriye. Reka ntange urugero. Igihe twatangiraga gukurikirana abantu bahuye n'abarwayi, twabonye ko iyo dufashe umutware w'urugo kuko ari umwe mu bahuye n'umurwayi, tukamushyira mu kato iminsi 21 kandi ari utunga umuryango, uwo muryango wose wamara iyo minsi 21 udafite icyo urya. Ibyo byari gutuma ubutaha igihe tugiye kongera gushaka abantu bahuye n'abarwayi, abantu baduhunga, bari gutangira kurara mu ngo za ba nyirasenge, za ba nyirarume cyangwa iz'abavandimwe babo, bityo bagakomeza gukwirakwiza indwara. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cy'uko igihe cyose twabonaga umuntu wahuye n'umurwayi wa Ebola, twahaga umuryango we ibiribwa bihagije by'iminsi 21 yose yo kuba mu kato. Bityo rero twakoranye n'abaturage aho kubashyiraho igitutu, kandi iyo mikoranire niyo yadufashije kugenzura icyorezo. Intwaro ikomeye kurusha izindi mu kurwanya icyorezo icyo ari cyo cyose ni sisitemu y'ubuzima ikomeye kandi abaturage babigizemo uruhare. Iyo uhuje izo ngingo zombi, ugashyiraho ubufatanye hagati y'abashinzwe ubuzima n'abaturage, kandi abaturage bakumva ko nabo bafite inshingano zo guhangana n'icyorezo cyangwa ikibazo kibugarije, bibafasha gukorana neza. Niyo mpamvu twashoboye gukorana n'abaturage ku buryo abantu bose twagaragaje ko bahuye n'abarwayi ba Ebola bazaga ku bushake mu kato, kandi ibyo byaradufashije cyane. Bojana Kuribari akomeza abaza Freddy Kaniki, imicungire mibi y'icyorezo cya Ebola mu bice bigenzurwa na guverinoma nko muri Turi no mu majyaruguru ya Kivu ibagiraho izihe ngaruka mu bice mugenzura? Kaniki nicyo kibazo kiduhangayikishije cyane muri iki gihe. Nubwo ubu tutagifite abarwayi ba Ebola banduye mu bice tugenzura, turacyari maso cyane kandi twizeye ko hashobora kuza abandi barwayi benshi baturutse mu bice bigenzurwa na guverinoma. Niyo mpamvu imbaraga zacu nyinshi ubu twazishyize mu igenzura ry'ikwirakwizwa ry'indwara ku murongo utandukanya ibice byacu n'ibigenzurwa na guverinoma. Mvuze umupaka, ariko mu by'ukuri nta mupaka ugaragara cyangwa wemewe uri hagati y'ibice byacu n'ibya guverinoma. Abaturage bagenda bisanzuye hagati y'izo mpande zombi. Hari imidugudu iri mu bice bigenzurwa na guverinoma, ariko abaturage baho bafite imirima iri mu bice tugenzura. Buri gitondo baza gukora imirimo yabo mu mirima yabo, nimugoroba bagasubira iwabo. Bagomba kubaho no gushaka imibereho, kandi ibyo turabyumva. Gucunga uko abantu bambuka rero biragoye cyane, si nk'uko biba hagati y'ibihugu bibiri aho umuntu asabwa kwerekana ibyangombwa cyangwa kunyura ku mupaka wemewe. Biragoye cyane kumenya neza abinjira, abavuye he cyangwa abambutse ejo. Ariko nubwo bimeze bityo, tugomba gukomeza kuba maso kugira ngo umuntu wese ushobora kuza afite Ebola tumumenye hakiri kare, tumushyire mu kato ako kanya kugira ngo tugabanye ikwirakwizwa ry'iyo ndwara. Kugeza ubu dufite ingamba zimwe na zimwe. Urugero, ku muhanda munini abantu baturutse mu bice bigenzurwa na guverinoma bashyirwa mu kato iminsi runaka mbere yo kwemererwa kwinjira mu mujyi. Ku bijyanye n'amakamyo atwara ibicuruzwa, yemererwa kuza atwaye ibicuruzwa by'ubwoko bwose, ariko icyo dukora ni uko dufite ikigo cy'ihererekanyabubasha ku murongo utandukanya impande zombi. Amakamyo aturutse mu bice bigenzurwa na guverinoma agira aho hantu agasukurwa neza,
kandi agaterwa imiti yo kwica udukoko n'indwara. Abashoferi n'abandi bakozi baba batwaye basubira mu bice bya guverinoma, hanyuma abakozi bacu nibo bafata ayo makamyo bakayajyana i Goma. Iyo agarukanye ibindi bicuruzwa, abakozi bacu basigara ku ruhande rwacu, naho abakozi bo mu bice bigenzurwa na guverinoma bakongera gufata ikamyo bakayisubizayo. Muri make, ingamba zacu zishingiye ku miterere y'ibibazo duhura nabyo. Tubanza kwiga neza uko ibintu bimeze, tukamenya aho hari intege nke cyangwa icyuho cyatuma Ebola yinjira, hanyuma tugafata ingamba zo gufunga ibyo byuho uko dushoboye kose. Kugeza ubu ibintu biri kugenda neza, ariko turacyakomeje kuba maso cyane kuko twiteze ko hashobora kuboneka izindi ndwara. Iyi ngamba twafashe ni ugukangurira abaturage no kubaha amakuru ku byago by'icyorezo. Dukomeje gushyira imbaraga muri iki gikorwa kugira ngo abaturage barusheho kugira uruhare, ku buryo igihe cyose hagaragaye umuntu ukekwaho Ebola bahita batanga amakuru. Bojana Kuribari yakomeje abaza Freddy Kaniki, Kinshasa ndetse n'itangazamakuru rimwe na rimwe bibashinja gukoresha ikibazo cya Ebola nk'igikoresho cyo kwerekana ko umutwe wanyu ushoboye kuyobora. Mubivugaho iki? Freddy Kaniki ati, ntekereza ko ahubwo ari bo bari kugerageza gushyira politiki muri iki kibazo cyose. Icyorezo ni ikibazo cy'ubutabazi n'ubuzima rusange, kandi niko gikwiye gufatwa. Kuva ku munsi wa mbere nabasabye ko dushyira ku ruhande ibyo tudahurizaho, tugakorana kugira ngo dukize ubuzima bw'abaturage, kandi nta kindi twakoze uretse ibyo. Twakoranye n'imiryango mpuzamahanga itari iya leta, ama NGOs, imiryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango y'ubutabazi. Twagerageje uko dushoboye kose kuvugana na Kinshasa, inkunga yose inyura muri Kinshasa, ariko kugeza ubu nta n'ifaranga na rimwe twigeze duhabwa. Ikintu rukumbi twakoranye na Kinshasa ni ugusangira imibare y'abarwayi, kuko laboratwari zikorana, laboratwari zimwe za ANRB, ariko uretse ibyo nta bundi bufatanye twigeze tugirana. Ku bijyanye no kuvuga ko dushoboye kuyobora, ntitwakeneye Ebola kugira ngo twerekane ko dushoboye kuyobora. Mwashobora kubaza abaturage ubwabo. Ubu ni mu Goma mukareba isuku y'umujyi, amatara yo ku mihanda n'ibindi byinshi byahindutse nyuma y'intambara, muzabona ko hari impinduka zikomeye. Hari ubuyobozi bushya buri kuyobora uyu mujyi. Bojana Kuribari yakomeje abaza Freddy Kaniki ati, nizihe ngamba mwafashe kugira ngo mukomeze kutagira Ebola uyu munsi no mu gihe kizaza? Ikindi kibazo nifuzaga kongeraho ni iki: umubano wanyu uhagaze ute n'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi ikora ibikorwa byo kurwanya Ebola i Goma no mu bice mugenzura, harimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, abaganga batagira imipaka, Médecins Sans Frontières n'indi miryango? Freddy Kaniki ati, icyambere kugira ngo dukomeze kutagira Ebola ni ugukomeza kuba maso. Intambwe ya mbere ni ugukomeza gushimangira no kubaka system yacu y'ubuzima no guhugura abakozi bose bo mu rwego rw'ubuzima ku bijyanye na Ebola. Ntacyo bitwaye niba bakorera mu bice by'icyaro cyangwa mu midugudu iri kure. Buri mukozi w'ubuzima azi Ebola ashobora kumenya vuba ibimenyetso byayo, kandi ashobora gutanga amakuru yihutirwa igihe hari umuntu ukekwaho Ebola. Twashyizeho uburyo bwo gutanga amakuru yihutirwa ku buryo mu minota mike cyane amakuru ava ikibazo cyagaragaye akagera ku kigo gishinzwe kuyakira no kuyasesengura. Iyo amakuru amaze kwemezwa, hafatwa ibipimo by'umurwayi bikoherezwa muri laboratoire kugira ngo bipimwe. Gushimangira system y'ubuzima ni imwe mu ngamba zacu z'ingenzi. Ingamba ya kabiri
ni ukwegereza abaturage ubushobozi bwo gusuzuma indwara. Dufite laboratoire zigendanwa, mobile labs, twashyize mu bice bitandukanye. Kimwe mu bibazo bikomeye ni igihe gitinda hagati yo gutanga amakuru yihutirwa no kwemeza ko koko ari Ebola, bityo hakaba hakiri igihe mbere yo gufata ingamba. Kugeza ubu, kuva igihe hafashwe ibipimo kugeza igihe ibisubizo bitangarijwe bifata amasaha 6 gusa. Ibyo byadufashije gukomeza kugenzura neza uko ibintu bimeze no gufata ingamba zihuse igihe hagaragaye umurwayi mu baturage bacu. Ingamba ya gatatu ni ugukomeza gukangurira abaturage no kubigisha iby'ingaruka za Ebola. Tureba ko abaturage babyumva neza, bakumva ko iki kibazo kibareba kandi ko ari bo bari ku murongo wa mbere mu rugamba rwo kurwanya iki cyorezo. Turabishingikirizaho kugira ngo batange amakuru yihutirwa igihe bibaye ngombwa, bamenye uko bakwirinda kandi bakomeze kumenya umuntu wese uturutse mu gace kibasiwe na Ebola. Ibintu bikorerwa mu rwego rwo guhana abantu kandi abaturage barabizi. Niyo mpamvu buri mudugudu cyangwa buri gace kagira itsinda rimenya niba hari umuntu uturutse muri turi. Iyo umuntu abonetse turamugana tukavugana nawe, hanyuma umuforomokazi cyangwa undi mukozi w'ubuzima amusura inshuro 2 ku munsi, akamupima ubushyuhe bw'umubiri kandi akamubaza niba hari ibimenyetso bya Ebola afite, kandi ibyo bikomeza mu gihe cy'iminsi 21. Hari ingamba nyinshi z'ibikorwa byinshi twashyizeho kugira ngo igihe hagaragaye undi murwayi wa Ebola tumumenye vuba kandi ahite yitabwaho mbere y'uko yanduza abandi mu baturage. Bojana kuri bari ese abaza Kaniki ku bijyanye n'imiryango mpuzamahanga itari ya leta NGOs, hari inkunga murahabwa kandi mukorana nayo gute? Kaniki yego rwose tubona inkunga nyinshi. Urugero ni ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, UNICEF, abaganga batagira imipaka n'indi miryango imwe n'imwe yo mu gihugu. Batugeneye inkunga ikomeye cyane, haba mu bijyanye n'ibikoresho n'ibikorwa logistics, ndetse no mu rwego rwa tekinike, cyane cyane mu guhugura abakozi b'ubuzima. Imwe mu ngamba twashyizeho ni ugukoresha abajyanama b'ubuzima bo mu baturage. Abo ni abakozi b'ubuzima basanzwe baba kandi bakorera mu baturage. Tubakoresha mu kugenzura uko ubuzima buhagaze, banyura ku ngo urugo rumwe ku rundi, kandi no mu gutanga inyigisho zerekeye kwirinda no kurwanya Ebola, banyura ku rugo ku rundi. Iyi miryango idufasha kubahugura, kubona ibikoresho by'amahugurwa n'ubukangurambaga no kutuzanira impuguke zibahugura. Rimwe na rimwe inafasha no kubatera inkunga no kubashishikariza gukora. Benshi muri bo muri abakozi nta mishahara bahabwa, bakorera mu midugudu yabo, bafasha abaturage ndetse no mu bikorwa byo gukingira indwara. Buri gihe habaye ubukangurambaga cyangwa gahunda yo gukingira, iyo miryango ibaha uburyo bwo kubashimira no kubongerera imbaraga. Twakoranye bya hafi cyane n'iyi miryango kandi twubatse umubano mwiza cyane nayo. Hari imiryango imwe n'imwe igikomeje kugira imbogamizi bitewe n'ibihano byafatiwe AFC M23, ariko myinshi yamaze kurenga icyo kibazo ikomeza gukorana natwe. Bojana kuri bari akaba yakomeje abaza Kaniki twirwaneho, yafashe Minembwe kandi yirukanye ingabo za leta. Mwadusho yuko ibintu byari byifashe muri Minembwe mu cyumweru gishize no muri iki gihe, kandi mudusobanurire n'icyateye ibi bibazo. Nanone mwatubwira impamvu Minembwe imaze igihe kirekire yibasirwa na Kinshasa. Kaniki namaze icyumweru cyose iminsi 8 ndi muri Minembwe, nagarutse kuwa kabiri ushize, bityo ibyo nabonye biracyari bishya cyane mu mutwe wanjye. Ariko reka tubanze dusobanure impamvu Minembwe.
Icyambere Minembwe sa gace gacukurwamo amabuye y'agaciro, nta mabuye y'agaciro acukurwa cyangwa nibura nta nari gucukurwa muri iki gihe. Icya kabiri Minembwe sa gace gateye imbere mu nganda cyangwa mu bikorwa remezo, nta mihanda ihari, n'utudugudu duto dutuwe n'abaturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi bw'inka. Ariko abo baturage bamaze igihe kirekire bibasirwa na guverinoma. Impamvu ya mbere nuko Minembwe ari iwabo w'umuryango mugari w'abaturage batifuzwa, batihanganirwa kandi ubwenegihugu bwabo bukomeza gushyirwa mu bibazo bavuga ko bushidikanywaho. Hari abifuza kubasubiza aho bavuga ko bakomoka, nyamara abo baturage bamaze imyaka irenga 300 batuye muri ako gace. Impamvu Minembwe ikomeje kugabwaho ibitero niyo ntandaro nyamukuru iyi ntambara imaze imyaka irenga 30. Twagiye twibasirwa kubera abo turi bo, ubwoko bwacu, ururimi rwacu nuko dusa. Uyu munsi turavuga ku ntambara yo muri Minembwe imaze imyaka 9 yasize umuryango mugari w'abaturage ubayeho mu buzima bugoye kandi udashobora kwiteza imbere. Ariko ibisi ibintu byatangiye uyu munsi ni intambara ya after mu 1996 yari ishingiye kuri icyo kibazo kimwe. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo icyo gihe yaratanze itangazo riha abanyamurenge iminsi 7 yo kuva mu gihugu. Abanyamurenge bose kandi icyo gihe ntabwo bari baratatanye hirya no hino ku isi. Hatangajwe ko bahawe iminsi 7 yo kuva muri Congo, kandi nibwo iyo ntambara yatangiye. Turabahohotewe no kutihanganirana, turi abahohotewe n'ivangura no kwangwa. Mu by'ukuri icyo turwanira no kwemerwa nk'abagize sosiyete y'abanyekongo. Birababaje cyane kuba nyuma y'imyaka irenga 300 tugikomeje kurwanira kwemerwa muri sosiyete dusanzwe turi bamwe mu bayigize kandi twafatanyije n'abandi kuyubaka. Nabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 25, niho nize, niho nakoze akazi kugeza vuba aha. Sinagarutse mu gihugu kubera ko nabishaka gusa, nagarutse kuko hari impamvu ikwiye kurwanirwa. Hari ejo hazaza hazadukomokaho tugomba kurinda, hagomba kubamo amahoro, umutekano, indangamuntu n'ubwenegihugu bwabo. Tutabasha kubibarindira sinzi icyo ubuzima bwacu bwaba bumaze. Niyo mpamvu umuryango mpuzamahanga ugomba kubanza gusobanukirwa impamvu turwana n'icyo turwanira, n'impamvu muzi y'iyi ntambara mbere yo guca urubanza rushingiye gusa ku gikorwa kimwe cyangwa bibiri byabaye aha cyangwa hariya. Niyo mpamvu Minembwe yibasirwa kuko ari agace gatuwe n'abatutsi. Ni nkuko intambara iri muri Masisi, ariko nta ntambara iri Rubero, nta iri Mwenga, nta iri Ruvungi, ikamanyura n'ahandi. Iyi guverinoma yagerageje mbere na mbere kuduhanagura no kudukura ku butaka bwacu, ariko nanone yagerageze kuducamo ibice. Iki ni ikintu tudakunda kuvugaho kenshi, ariko mu bihe byashize bagerageje gutanya abatutsi bo mu majyaruguru n'abatutsi bo mu majyepfo. Igihe cyose umwe muri iyo miryango yageragezaga guharanira uburenganzira bwe, bakoreshaga undi kugira ngo bamuce intege cyangwa bamurwanye. Bityo amateka yagiye arangwa no gutandukanya iyo miryango yombi, nyamara yose yarahuraga n'ikibazo kimwe. Ariko kuri iyi nshuro n'ubwa mbere mu mateka ayo matsinda yombi yunze ubumwe, ari abatutsi bo mu majyaruguru n'abatutsi bo mu majyepfo. Twashoboye gusobanurira abantu ko twese turwanira impamvu imwe kandi ko nta tsinda na rimwe rizemerwa ridafatanyije n'irindi, kuko impamvu ituma twangwa ari imwe. Niyo mpamvu nyamukuru Minembwe ikomeje kwibasirwa. Bagerageza kubwira abanyamurenge bati turabazi, tuzi icyo murwanira kandi dushobora gukemura ibibazo byanyu, ariko ntimwemere M23, ntimwemere abatutsi bo mu majyaruguru kuko bo barwanya guverinoma. Nyamara umutwe wa twirwaneho bisobanura twirwanire watangiye mu mwaka wa 2017. Twatangiye kwirwanaho kuko guverinoma ifite inshingano zo kurinda abaturage itabikoze, ahubwo yanabaye umufatanyabikorwa w'imitwe yitwaje intwaro yo muri ako gace mu bikorwa byibasiraga abanyamurenge.
ibyo byose biri mu mpamvu zituma Minembwe ikomeza kwibasirwa. Namaze icyumweru cyose ndi muri Minembwe. Ushobora kubona ibimenyetso by'intambara aho ugeze hose. Ushobora kubona uko abaturage bose bahungabanye kandi ubuzima bwabo bwarahagaze. Si uko gusa bamaze imyaka baterwaho za drones, indege z'intambara n'amasasa aturuka impande zose, ahubwo mu mezi 15 ashize Minembwe yari yaragoswe. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe n'ingabo z'u Burundi bagose Minembwe mu gihe cy'amezi 15. Nta nzira yahuzaga abaturage baho n'ahandi hanze. Mu by'ukuri Minembwe yari yarabaye gereza ifunguye, ifite ijuru gusa hejuru yayo, nta buryo bwo kugera ku masoko, nta buryo bwo kubona ibibatunga cyangwa ibibafasha kubaho. Bamaze amezi 15 badafite imiti, badafite umunyu, isukari, isabune, amavuta cyangwa ikindi kintu cyose gisanzwe kigurwa ku isoko. Batungwaga n'ibyo bahinze gusa. Iyo bahinze ibigori babiryaga uko biri, nta munyu cyangwa ikindi na kimwe. Ibyo byakomeje mu gihe cy'amezi 15. Umuryango mpuzamahanga wakomeje guceceka cyane, wirengagije impuruza nyinshi ndetse na raporo nyinshi zatanzwe n'imiryango mpuzamahanga itandukanye, ariko nta numwe wigeze ahaguruka ngo avuge ijambo na rimwe kuri ibyo. Igihe nagezeyo narababaye cyane. Byatumye nsubiza amaso inyuma imyaka 30 yose, nibuka urugendo rurerure tumaze duharanira uburenganzira bwacu. Data na barumuna banjye 3 bishwe kwa 22 Nzeri 1996 bazira gusa ko ari Abatutsi. Umwe muri aba bavandimwe yari afite imyaka 11 gusa. Ntiyari anazi ko ari Umututsi, ntiyanavugaga Ikinyarwanda, ntacyo yarazi ku ntambara, ariko yishwe kubera uwo ari we. Uyu munsi nyuma y'imyaka 30 turacyakomeza gupfa, kandi isi ntiratera intambwe ifatika yo guhagarika ibi. Bojana kuri bari yakomeje abaza Kaniki ati, mwavuze ikibazo cy'abanyamurenge b'Abatutsi ndetse n'Abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko bibasiwe. Mwavuze kandi umutwe wa Twirwaneho wafashe intwaro uvuga kurengera uwo muryango w'Abatutsi uri kwibasirwa muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko ubu hari ibihano bishya byafatiwe umuyobozi wa gisirikare wa Twirwaneho Charles Matama. Hari kandi ibihano byafatiwe AFC n'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga ndetse na FDLR. Ibyo bituma bamwe bagira impression ko hari uburyo bwo gushyira impande zose ku rwego rumwe, aho AFC na Twirwaneho bishyirwa ku murongo umwe na FDLR, umutwe ugizwe n'abahoze bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Harabona ko ibihano bisa naho ari uburyo bwo guhana itsinda risanzwe rivuga ko ari ryo ryibasirwa, ndetse bavuga ko rihanganye n'icyo bita ibikorwa byo kurandura ubwoko. Niyo mpamvu nifuzaga kumva icyo mubitekerezaho ku bihano bishya byafatiwe uyu mutwe, by'umwihariko ibyafatiwe umuyobozi wa AFC ndetse n'umuyobozi wa gisirikare wa Twirwaneho. Mubyakira mute cyangwa mwabyakiriye mute? Kaniki Freddy ati, mbere na mbere ibi bitwereka ko umuryango mpuzamahanga, cyane cyane umuryango w'abibumbye UN, watangaje ibihano utarasobanukirwa uburemere bw'iyi ntambara, impamvu zayo zibanze, icyo turwanira ndetse n'ingamba zikwiye gufatwa kugira ngo iki kibazo kirangire. Si ubwa mbere hashyizweho ibihano nk'ibi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zagiye zifatira abantu ibihano mu buryo butandukanye, zigaragaza icyo mbona nk'uburyo bwo gukoresha amahame abiri ku kibazo kimwe, double standards. Kandi rimwe na rimwe twibaza niba koko bazi ingaruka z'ibyo bakora. Ingaruka zabyo nuko bituma impande zombi zirushaho gukomera ku myanya yazo. Ku ruhande rumwe, guverinoma ya Congo yumva ko ifite uburenganzira bwo gukora icyo ishaka kuko yumva ntacyo izabazwa. Ntibumva ko bagomba kubahiriza amategeko, ntibumva ko bagomba kubahiriza ibyo basinye. Hari ibintu byinshi twumvikanye mu biganiro by'amahoro bya Doha, ariko ntibyigeze byubahirizwa. Basinya amasezerano barangiza bakayatera umugongo bakigendera.
ntibaha agaciro umukono wabo. Ibyo bihinduka imbogamizi ikomeye ikibangamira gukomeza gahunda y'ibiganiro by'amahoro. Ku rundi ruhande natwe twumva ko nta kintu na kimwe twakora kugira ngo tugirwe icyizere cyangwa impuhwe n'abitwa abahuza. Ibyo bituma twumva dushyizwe mu mfuruka ku buryo tubona nta mpamvu yo gukomeza kwita ku byo bakora cyangwa bavuga. Iyo ikibazo kigeze ku kubaho cyangwa kubura, nta mwanya wo kuganira uba ugihari. Biba ari ukurwanira kugira ngo ubeho cyangwa ukemera kuzimira. Niko bimeze kandi turumva ko turi kugera kuri urwo rwego. Ibyo bishobora kubangamira gahunda yose y'ibiganiro by'amahoro twashyizemo imbaraga mu gihe kirenga umwaka. Ariko reka nongere ku ngingo y'ibanze. Uyu muryango umaze igihe kirekire ubabaye. Hari impunzi z'abanyekongo zirenga 1 miliyoni ziri mu bihugu bituranye. Abenshi muri zo ni abatutsi b'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu y'amajyaruguru bari mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda no muri Kenya. Hari abanyamurenge barenga 40,000 batujwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na guverinoma y'icyo gihugu nyuma yo gukurwa mu nkambi z'impunzi zo mu Burundi, Kenya, Uganda no mu Rwanda. Kuki abo bantu bimuriwe muri Amerika? Kubera ko nta handi bari bafiteho kujya, kubera ko bari badafite igihugu kibemera nk'abagituye, kubera ko batashoboraga gusubira mu gihugu cyabo. Kwirengagiza uko kuri kandi nyuma abo bantu bagaharanira uburenganzira bwabo bwo kuba abanyamuryango b'igihugu bavuga ko ari icyabo, barwanira uburenganzira bwabo ku bwenegihugu, barwanira kurangiza ivangura no kwangwa ku butaka bwabo. Nuko mukabafatira ibihano. Ese murabizi koko ibyo muri gukora? Murashaka gukemura ikibazo cyangwa murimo kongeramo umuriro? Ese nabyumva. Ariko amaherezo bazasobanukirwa ko bakoze ikosa. Ku muntu uri mu rugamba rwo kubaho, ibi bihano ntacyo bivuze. Nta na kimwe. Bashobora no kubikuba inshuro nyinshi, ntacyo bizahindura. Turwanira kubaho kandi tuzakomeza kubaho uko byagenda kose. Uretse ikibazo cy'impunzi, reka nongereho ikindi. Izo mpunzi zimaze imyaka irenga 30 mu nkambi. Hari ibisekuru byavukiye muri izo nkambi. Hari ababyeyi bahunze mu 1995 cyangwa mu 1996. Abana babo bavukiye muri izo nkambi. Ubu nabo bamaze hafi imyaka 30. Barashatse babyara abana babo nabo bakurira muri izo nkambi. Bityo ubu hari ibisekuru 3 by'impunzi bibaye mu nkambi imwe. Ariko ibyo bisa naho ntacyo bivuze ku muryango mpuzamahanga. Sinzi uko twabisobanura ngo babyumve. Twafashe intwaro kuko ijwi ryacu ritashoboraga kumvwa. Ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bo bumva ururimi rw'imbunda gusa, nta kindi bumva. Ntabwo twakangutse umunsi umwe ngo tuvuge tuti turashaka kujya ku rugamba kubera gusa ko twifuza kurwana. Oya, ni ukubera ko ubundi buryo bwose twagerageje nta musaruro na muto bwatanze. Niyo mpamvu twasubiye ku rurimi abo duhanganye bumva. Uretse ikibazo cy'impunzi, muri Minembwe haratwitswe imidugudu irenga 350, inka zirenga 600 zaranyazwe, abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe, harimo n'abagize umuryango wanjye. Iyo tugerageje gusaba uburenganzira bwacu, ntituba dusaba uburenganzira bwo gufata imyanya ya politike cyangwa kuba muri guverinoma. Oya, turasaba uburenganzira bw'ibanze, uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo gukomeza kubaho nk'abaturage, n'uburenganzira bwo kwitwa abaturage b'igihugu twita icyacu. Ariko aho kubyumva abantu badufatira ibihano, hazagera igihe bazamenya ko bakoze ikosa, kandi icyo gihe kiri hafi. Bojana Kuribari yakomeje abaza Kaniki ati, musobanura mute ko ibihano bifatirwa uruhande rwanyu gusa kandi ko ari rwo ruvuga ko ari rwo rwibasirwa? Abatutsi bo muri Minembwe bavuga ko bibasiwe kimwe n'abatutsi bo muri Kivu y'amajyaruguru.
twabisobanura dute ko muri iki kibazo abafatwa nk'abahohotewe aribo bonyine bafatirwa ibihano mu gihe Kinshasa ikoresha drones intwaro z'ikoranabuhanga ikagaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abasivile ikanifashisha abacancuro. Twabisobanura dute kandi ko ihuriro ririmo FDLR umutwe ugizwe n'abahoze bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro yagiye yibasira abanyamurenge harimo n'imitwe ya mayimayi yahindutse wazarendo n'andi matsinda menshi. Ni gute bisobanurwa ko Kinshasa idafatirwa ibihano cyangwa ngo ishyirweho igitutu icyo ari cyo cyose mu gihe uruhande rwanyu ari rwo rwonyine rubihanirwa? Kaniki ati mbona ari ingaruka zitateganyijwe zituruka ku masezerano y'amabuye y'agaciro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nubwo ibihano biheruka byatangajwe n'umuryango w'abibumbye byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyafite uruhare rukomeye mu bibera muri iki kibazo. Sinzi neza niba bari bazi neza aho ibyo byari kubageza, ariko igihe ayo masezerano yasinywaga ikibazo cyahise gifatwa nk'igishingiye ku inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kirekire, cyane cyane irushanwa ku mabuye y'agaciro no ku ikoranabuhanga hagati ya Amerika n'Ubushinwa mu myaka iri imbere zabaye ikintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu Amerika yabonye ko igomba kugira ikikora. Repubulika ya Demokarasi ya Congo nicyo gihugu gikize kurusha ibindi muri Afurika mu mabuye y'agaciro. Kugira ngo hagire uruhare rugira ijambo kuri ayo mabuye y'agaciro, ayo masezerano yagombaga gusinywa. Ikibabaje nuko ayo masezerano agomba kurindwa uko byagenda kose. Mu kuyarinda hari abantu bari gutambwa kandi natwe turi muri abo bibasirwa. Ibyo biragaragara neza. Ikibabaje kurushaho nuko ibyo bikorwa n'igihugu kivuga ko ari umurinzi w'uburenganzira bwa muntu na demokarasi ku isi. Hari ikintu kimwe nshaka kongeraho. Bananiwe gusobanukirwa ko ayo masezerano yerekeye amabuye y'agaciro ashobora gusinywa yose uko yakabaye, ariko kugira ngo ayo mabuye y'agaciro abyazwe umusaruro mu buryo bwa nyabwo hagomba kubaho amahoro. Hatabayeho amahoro, ayo masezerano azagwa mu bubiko bw'inyandiko kandi nta kizayavamo. Uburyo bwiza bwo kurinda ayo masezerano no gukora ubuhuza buboneye kandi butabogamye hagakemurwa iyi ntambara. Nyuma yaho ibyo byose bishobora gukurikira. Ntabwo turwanya inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njye ndi umwenegihugu wa Amerika. Mu by'ukuri Amerika nicyo gihugu cyanyakiriye igihe igihugu cyanjye cyari cyaranyanze. Nifitiye umwenda munini w'ishimwe. Nkunda Amerika, sinavutse ndi Umunyamerika, ninjye wahisemo kuba Umunyamerika. Amerika siyo yamisemo, ninjye wayihisemo. Ntabwo turwanya inyungu za Amerika, ahubwo uburyo bwiza bwo kurinda inyungu za Amerika muri Congo ni ukurangiza iyi ntambara. Kandi kugira ngo iyo ntambara irangire, ubuhuza buboneye butagobogamye kandi bukozwe mu buryo bukwiye ni ingenzi cyane. The fight over minerals and over technology in the years to come between US and China. The US had to do something. Congo is the richest, mineral richest country in Africa. To have a hand on that, this deal had to be signed. And unfortunately, this deal has to be protected no matter what. And in trying to protect the deal, sacrifices are being made and we are victims. And so this is as clear as it can be. And unfortunately, it's being done by the country that claims to police the world and to be the champion of human rights and democracy. One thing I want to mention is that they failed to understand that all these papers about the mineral deals can be signed, but the actual benefiting from these minerals, there has to be peace. And so without peace, these papers will be put in drawers and nothing will be done.
So the best way to actually protect this deal is to be fair in the mediation, to make sure we resolve the conflict, and then after, we are not against the American interest. I'm an American citizen. If anything, America is the country that accepted me when my country rejected me. I owe them so much. I love America. I wasn't born American. I chose America. America did not choose me. I chose it. So we are not against the American interest. But the best way to protect the American interest in Congo is to end the conflict. And to end the conflict, fairness and proper mediation is essential.